Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu silin sang puya India le Bangladesh ramri hung na turata na sarkari mi malram alak saka LS silem manga zangnadom na la mi somni pathum te thiam lo chantir ani LADCC ematana laklu United Legislature Party shuai tu pusilal munthang chu voin khan LADCC sona rin to kani ti fi ani External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chuan hunokal tora India chu khovela thil te theiber te jing om turin a theina rang ranga ma son zel don ati in khan tho sarina chu tumde ta na in nu do thei hun join khan atop Prevention of Corruption Act Special Judge PSTCL rin chanan India le Bangladesh ramri hungna turata na sarkarin mimal ram alak saka land settlement certificate LS silem manga zangna domna la mi somni pathum te thiam lo chantir kumsang ni pasari khan ramri hung na siam nai kalpui ni in LSLM somthum pang mangin zangdom nala anom ti riat chu ani a hetu boy Central Bureau of Investigation CBI chan chuin heti hun la CIDC revenue officer ranga mohan chakma chu LSLM pechuak tu bera pu ani a CIDC hnuai super surveyor pani tenen inthurolin ramlak ngai tur minglis po diklo taka siama pu ani a Hetu boya LSC pek chu ho hi sarkar pi sa cholnia pek vek nia talan ani bok hetu boy thiamlo chantir te bela cholai lok anno ni to na chu su tani a lungina khunghal turin ko chuan anchung thu rel ani Wen Khan Mizoram Environment lama na thok thin tu NGO panga Center for Environment Protection CEP Association for Environmental Preservation accept Green Mizoram Network Safe Environment Association le Clean and Green Revolution CGR de chon thuchu introm siamin Chief Minister hnen an thelu ta joint statement talan danin Mizoram ram hulte omjani zo ka hum halle sortang ka ani thina turin National Working Plan Code sani somni pathum be chanin Territorial Forest Division zongjong tan Working Plan siamvat ni se anti a recorded forest areas chungchanga Mizoram Reserve Forest protected areas le adangte chu nekna sadni na langti ansoya RFA chung mun tam taka khuwa inding huan mun ngette survey chiana dan anga no chu emo rampas cancel ngai le dan manga dang nge thei chi thliara chinfelwat apoimo hle ti ansoi Mizoram State Forest Development Corporation din ve nge ni se than ti a MSFDC Manghian State in Sum Hailut thei don ba ka ecopreneurs le kono thok tam tak tan izona huang zau the ani don ani anti heng ba ka hen the Mizoram Forest Act 1955 siam thatan rota bolho en kole song bol chungchanga dan man mek ken ko konga na sazo ka awareness campaign nei le dan ken ko tu the point dan in ti turati dan anga ti konga chakjokin malak ni sela Aizawl kho pui be ka chon Aizawl Municipal Corporation Solid Waste Management Bylaws sang ni sompa ko le Aizawl Municipal Corporation Plastic Waste Management Bylaws sang ni sompa ko te hi khawjokin MC hian ken ko turin an be se ti an soibok ani kumdang ne na khai khinin kumina Mizoram ma arwa tu yat tlem Akashvani correspondent in Aizawl Meteorological Department Center Director Sudhir Kumar Dwivedi komna pu Dwivedi chuan sarkar khochin thlir tuin asin che dan chuan kumdang January tanga tun thla thlenga ro tui tachin ain kumina ro tui tla hi za somli pangai na tlem zokati a kumdang heti huna ro tui tla hi atlang puin millimeter zathum somseri point pali bial ani thin line kumina cho millimeter zahni pathum point pakhat bial chaw tlani ati Aizawl district ka chon kumdanga atlang point millimeter zali somli panga point paruk bial atathina kumena ro chuan January ni khata tanga tun thla thlengin millimeter zathum somseri paruk point pali chaw tla a Champha district ka ro tu tla tlem zol bi khle a kumdanga millimeter zathum panga point pani vel tathin kha kumina millimeter somli pariat point pariat chaw atla ani Reason for rainfall deficit is mainly climate change. Along with El Nino effect is there, and so along with La Nina, there are many things, but we can consider only the climate change is playing a pivotal role in making this deficit of rainfall across this Mizoram state. Tunkar thole ania Lai Autonomous District Council LADC Chief Executive Member Atana Laglu United Legislative Party shuai tu pusilo munthanga chu Voin Khan LADC sesuna rinto kani ti fi ani LADC hian thani chung sarkar siam the ani lo nuwa Congress member pakhat le MNF member som pani ten andin United Legislative Party shuai tu Congress member pusilo munthanga chu Voin Khan LADC sesuna CM Atana rinto kani le ni lo fi ani a
he hunatel elected MDC sompari the train CM ring talk member sompani omin ring talk lo zong member parokin banan phara chairman puvel mo chon CM pulal mun thangan CM ring talk na apal tlang ti house apuang ani CM thar pusila mun thanga chon LADC ami puiban phak sarkar na tu thu soin party pathin an siam sarkar ni ma se party bill la thune bi om chuang lo mason na ta na thatura chomi mal thune na kalsanin atam zokin tha anti lama sarkar chu akal don ani ti a CM ta na rin tong na apal tlang wangin lom thu soya member te churam ro rel na ama fin chu thin turin so mani voin LADC sesona hian deputy CM pusang hule na molchin puti zakung ne puvizir sang aten CM tharlom puna thu soin du sangnan hlan ani lunglei police station na cyber cell chuan mobile phone bole ruk anjon chuate ane tu ten hena voin khan an hlan let mobile phone som pakatani tu dik tak te hne na hlan den huna hian lunglei SP pujelan mon kema chon lunglei police station na cyber cell te lom thu shrilin an thorim na wanga hetiang zan mobile phone bo mulet ani chu fak omati thu soya mobile phone bo hi lunglei maini lo Mizoram la India ram hundanga atam ema ati bo tu de tan uyom takani a chu wangin lunglei police te chuan te lu om lovin mobile phone ti bo report om to phot chu atam theng ber the to pin chi chu sak zelan tu mani ti tu la ya IT lama chang kan na phak ve zela tu thu soin lunglei SP chon tu na an hotin na po hi central equipment identity register portal om zani taka an man tang kai wang ne ti a sola pung tho zel mila police te point ma son na an nei chho ve zela tu thu soi bok mobile phone bo rin hel om ti shreng chunga lo le sak tu te emo lo thleng tu te emo chunga po ma lak zel don thu soin tu hnai hetiang tik lo taka lo le tu te hi man an nei nual to ani ati Mizoram State Legal Services bot sain voin khan Aizawl TNT monavenga mental health camp nei ani a Mizoram University ya School of Medical Science and Paramedical Clinical Psychology Department chuan mental health assessment camp an nei a riluram harsan nei te tan counseling pe na mamote disability certificate nei theinan test sang anti puani MZ watang hen teaching faculty pali le MPhil le MSc clinical psychology zilla mi somni ten assessment an kalpui ani tailama Guwahati High Court Chief Justice Vijay Bisnoyan heuni man puya Justice Michael Zothan khuma baka Padmashri Dr. Sangthan Kima founder chairman TNT te chon thuan soi ani TNT Aizawl hian thoktu somko poriat le enkolai mi sangkha jasir som puli omin an vain mi sangkha jare som anom mek ani Chief Minister Pul Doman Ven Khan Office Aizawl Millennium Center thune tu te Common Millennium Center enkol dan le saksun som chungchang te soi pui Chief Minister he Millennium Center avan tang in thiana man choi lova kal pui the ani le ni lo te dor nei tu te le alu chong tu te inkara lo man mumal jog le endem na dan thajok adon them ti te chu governing body in longai to se tha ti thu sila Millennium Center enkol na thata ka akal zel thaya wangin lom thu soi ani heu nei Millennium Center Authority Manager pu alan pu chu Millennium Center sakani dan kim chang le tu na andin hunte Chief Secretary ka shwe Millennium Center governing body North Block building chunglama sakbel toro manna alo don to te asoi fi ani tuna hin Millennium Center hin dor zathum somni pani ommeka anjinga pali hun pe ne lo tirani a adang te chu alei tu te hena kum som ko pakhat chunga tan pe kani a thok tung het paretan oma ruk ching laka inven nan high definition CCTV somur paruk anvu ani External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chuan hun lokal tura India chu khovela thil ti thei ber ti jinga om turin a theina sang ma son zel do na ti voina sumdong pol te hoi hotin khom New Delhi ne he thui soin Dr. Jaishankar chuan India tumber chu sumdon na ul sam siam ani a sumdon na lama theina le inti siagna tilen zela tumbokani ati a India chuna sala ki na thanga in siam thana tam tak nein sarkar en rebol na mason na sataka oma sumle pai po fel taka man ni in masona rural po anthang na sa ati a khol thiam na manuar ani thu soi langim thiam thil ti mason konga po ngor taka malak mek zel ani ti khovela in hing hona sang chho that chu angai mo thu soin puje sang kar chuan India churam na sem konga a tholo bada jinga atelani ati in khan tho sarina chu tumte ta na inu do thei hun chobin khana to pa thale ni khata vo thlakani ang in khan tho sarina hin lok sabha constituency somnga pasere in khan bo seni dona state pasari le union territory pakhata vo thlakani dona Uttar Pradesh se Punjab a seat som pathum ve West Bengal a seat kuwa Bihar a seat Riyadh Odisha a seat Duk Himachal Pradesh a seat Li Jharkhand a seat Thumle Chandigarh union territory a seat khateni a junili a vote chiarani ang Chanchinthar cheri tobna na tlang pui India le Bangladesh ramri hungna tura ta na sarkar in mimal ramalak saka LSC lem hanga zangna dom na la mi somni pathum te thiamno chantir ani
LDCCM tan laglu United Legislative Party shwai tu pusil mon thang chu vein khan LDC se sonarin to kan ti fi ani External Affairs Minister Dr. Janchinthar chuan hunong kultura India chu khobela thil ti theiber te jingami turin theina sang sanga ma son zel don ti in than tho serena chu tum ta na in no do thei hun chu vein khana to chu ti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani